Rukiye subiza umupira imbere ugaruka kwa Kuka Prosper teri shot yakomeye Ashira ulimwengu akaba hagurukije abafana bari hano benshi cyane b'ikipe ya Rayon Sport igitego cye cya 18 ubu akaba ari uyoboye kugeza ubu ngubu uyoboye ibitego byinshi amaze gutsinda ikindi gitego cyari urabona uburyo yabigenjeje hariya igitego cyiza ukomoka mu gihugu cy'uburundi akaba bari mu myaka migari ya mbere ibarabara rya gatatu nimero ya gatatu akaba witwa Kisamba Rwanda ararenguye arafafa Ange bera kinara penalty kibara Australia arasubara hariya ni penalty kurana mu kibara Sport kasi kosaria reba uburyo umupira utewe uyu musore nibyo nta gushidikanya Gilbert Habumuremyi ayikoraho kabisa umupira mukuru bayihaye ukarabye umusore Salpon Michael Katirobe arimo arahumeka umunyasamu hariya musoni zamura Kuka Salpon Michael reka turebe Salpon Michael ifashe mayunguyungu asubiye inyuma ikiwa ni penalty yake ya pili ambayo amefunga. Tazama, alionao mpira huyu defender Gilbert Habumuremyi. Hapa ametikisa nyavu vizuri Salpon Michael ambaye ni striker kutoka Ghana. Lazima kuna watu ambao wanaendelea kutafuna aibu na kunungunika zaidi. Wageni Fabrice anaanzisha mashambulizi. Thierry anamimina ndani kule. Hili ni goli lake la pili, anafunga
my goodness. Unaongeleaje kuhusu ile goli mwanangu? Hakika hata mimi kwa mshangao mkubwa kijana huyu ameweza kuandika goli lake la 19 ambapo hii anavunja rekodi. Na kabisa ni mmoja wa vijana ambao wameonyesha kiwango kizuri cha kufunga magoli hapa nchini Rwanda. Halafu hii ni assist ya 4 ya Thierry. Assist ya 3 ya Thierry. Assist ya 3. Ameshafunga magoli 3 na anatoa assist ya 3. Fabrice Chebahari ya Kanu subiza ku ruhande umwana w'umukongomani yaheza ari Rutanga Tanga na chenza Kanu aya kwande aragiye Salpong Michael Salpong Nam wapendwa watazamaji, hali inakuwa tete kwa upande wa Kirehe katika hali ya kuishusha katika daraja la pili. Haya, huyo mchezaji machachari Salpong Michael kunako dakika ya 40 ameweza kuandika bao la 4 ndio dakika za mwisho tu za majeruhi. Amefunga bao wakati wa dakika za majeruhi napo dakika ya 90 kasoro hivi. Wanajaribu kulisa kama anaonyesha jinsi gani alivyofunga bao. Huyo hapo cheza mpira vizuri, chenga la kwanza la pili, alafu akaachia kombora, shuti likaenda taratibu mpaka ndani ya lango la mchezaji. Goalkeeper wa Kirehe hakuweza kupata kitu, ameshindwa kuambulia usoni beki. Mashabiki wa Rayon dubi ku ikipe ya Kirehe Football Club mugihe ushule ulimwengu akaba yujuje ibitego 19 mugihe Salpong Michael yujuje ibitego 17. Birumvikana ko bakoze akazi gakomeye. Ndabona president wa Rayon Sport nawe ari mu byishimo aho ari aha ni jiro ulimwengu atsinze ibitego abana bafana batandukanye